men about 17%, but overall about 28% of Kenyans are either overweight or Kurigana na uthuthuria murimu wa cancer niguo wa gatatu hari mogwati maria maracungiriria ikuo bururi-ini gukerekana kwina wongerereku wa gicunje kia 37 hari igana wa kahinda ka miaka 5. Cancer ikinyete ati niyo namba 3 hari indo irarehe ikuo bururi-ini witu. To estimate ati hari mwaka ni hari andu ta 27,000 makoragwo magikua ndu wa murimu wa cancer. Hamwe na maundu maria gikundi giki gia KENCO gitanyite guteithiririo ni anyiti itemi othe makiria andiki a mohoro megie ugima wa mwiri ni kumenyithia andu bata wa guthimwo kaingi kuona ati aingi aria mamenyekaga mena murimu wa cancer mamenyaga murimu ucio utheremete muno. Ni andu anini muno mathia guthimwo kuoneka kana murimu wa cancer. Nita asilimia nita 10% ya okorwa nita okonda tatumia 10% ada mathimetwo kana mena murimu wa cancer ya cervix. Kuri maundu maria kiama giki kiendekithitie hari kurua na murimu wa cancer. Ni turenda NHIF yararamie cover nigetha murwaru wa cancer atua guthie thibitari guthondekwo cancer ndego akorwo ndekuriho na ndururu. Cemania na muthoni wa mate uria utoretie murimu uyu akiuga kuri na mwihoko kuri arwaru a cancer. Ni hindi ndirarikirie dawa ciako iria ndiraheagwo cia chemotherapy na radiotherapy na no juge nowadays cancer does not mean nigikuo. Titate ni uria mundu aiguaga ati cancer ukoigwa andu mora. I am a living example of through the system, through the process, na meyumiritie na nihonete. Na NHIF right now for cancer irakava kuma surgery ginya chemotherapy na radiotherapy na maintenance. Hamwe na makinya maria matacukitio bururi-ini ni guthondekwo gwa kigina kia marihi mathibitari nikio NHIF kurugamirira arwaru wa cancer riria honge itiganite ithiete na mbere kuruta ritana kuri thirikari gutigirira thibitari itiganite ciena mitambo ya radiotherapy hamwe na kunyihia thogora wa dawa cia kurigita cancer. Iribotera Inooro TV jetagwo Karuga wa Mwangi. this is something that